Genijalno! Što je taj čovjek na plakatu, dakle Josip Broz, kriv Zadranima? Zašto ga skidaju? I ko je to Anti-Gotovini odfikario glavu? Ja bi šte pojasniti tu. Nije odneslo glavu Gotovini, nego je Gotovina bil na plakatu. A zake su skinuli plakat? Zato jer je ta predstava Gotovina gotova. Jedna od riječi predstava je trajala prije izbora, još do lani je bila predstava s Ante-Gotovinom, razmeš išla po cijeloj Hrvatskoj, putovala, putujući cirkus. Tako je, hrvatski vitez se zvao. A kad je došao naš predsjednik vlade na vlast, onda je gotova predstava sa Gotovinom, pa se ta predstava sad nije baš preporučljiva za gledati, ali još uvijek traje i ne mreju ukinuti. Ponajprije su ju pokrenuli, sad ju ne mreju do kraja ukinuti, ali su barem rekli dajte onda plakate skinite dolje. Dobre, pa onda kod nas za razliku od drugih zemalja barem ima vječno kazalište u zemlji. Šta je za ovim malim? Opet kasni ili ga uopće neće biti? U novoj godini? Došćan je zameten snijegom u Sloveniji. A i na turneji je sa svojom pjesmom, hitom. 4 bosanske skakaonice. Da. Pale i još 3. Moj stric radi u špijorskoj organizaciji pa imaju satelitske snimke. I pokazao mi je to još nije izašlo u javnost, da je u epicentru tog potresa na Južnim morima, gdje je već bilo, ima fotografija, u epicentru je jahta od ovog Milana Lučića. Navodno je Severina bila gore. Možda su snimali nastavak filma, pa se jako tresla barka brod i tako je inicijalno došlo do tih valova strasti. Film mora da je katastrofalan. Film se zove U raljama seksa, drugi dio. Film bi se mogao zvati U raljama kita. Da li znate, djeco, jedine 2 životinje koje se nakon smrti još okrenu barem jedno 500 puta? Odojci i janjci. I janjci. Za razliku od Đinđića koji se okrenuo nijedan put. A to znači da su te životinje završile u paklu. Najprije su bile u čistilištu, jer im je trebalo drob zvaditi van. Mami već gura čarape usta, jer zna kad vidim Hebranga na dnevniku da će početi centrifugirat. Uvijek me tak mama pere sa mnom doma. Stavi me pred televizoru 7:30 i kad krene dnevnik meni se počne okretat želudac i tak pere čarape. Koliko čarapa možeš progutati od jedanput? To su programi. Kad vidim Hebranga onda centrifugiram, a kad vidim Žužula onda izbacujem vodu. Ovako ide program. U 7:30 me mama stavi pred televizor. Onda ako je u kadru Đurđa Adlešić, onda se čarape stavljaju u mene. Kad se pojavi Hebrang, onda centrifugiram, a kad se pokaže Žužul, onda izbacujem vodu. A kad se pojavi šta, Šeks, uzimaš omekšivač. Onda imam predpranje. Vidio sam jedan crtani film na televiziji koji je napravljen po liku i dijelu našega vanjskoga ministra. Misliš sigurno o Beavisu i Buttheadu? Da. Mislim da su to napravili bez njegovog znanja. Da, vidim toga Beavisa i Buttheada i mislim da je to naš ministar. Onda skužim da nije. Da, samo... Je, dok je bio mlad. Beavis i Butthead su Hebrang i Žužul. Ne? Ne, Žužul i Žužul. Beavis i Žužul. To su Miomir Butthead, Žužul i kako zove, Andrija Beavis Hebrang. Kad se Žužul bude zdebljao, zvaće ga Žuljžuj. Uđimo u Europu i svedimo Europu na naš zajednički nazivnik. Mito, korupcija, nerad, pedofilija. Eto, komunizam. Dobro, a sada je vrijeme za drpanje. Idemo! Dobro, s malo manje entuzijazma svi ćete doći na red.
Jel ti znaš za koliko muhe u Africi pojedu žirafu? Ne znam. Za 5 dana, stari.